Kad je Aleksandar Obrenović objavio da se verio sa Dragom Mašin, njegov otac se nalazi u Karlsbadu, gde je pregovarao uslove za njegovu ženidbu sa nemačkom princezom Aleksandrom Schaumburg-Lippe. Kralj Milan je u to vreme bio komandant aktivne vojske Srbije i praktično savladar sa svojim sinom. Znalo se da će vest o veredbi sa Dragom da ga prilično iritira. Narod, kao i kralj Aleksandar, je očekivao da će se on vratiti. Kralj je čak i izdao naredbu vojsci da mu spreči povratak u zemlju, znajući za uticaj koji njegov otac ima. Da bi nekako sprečili ženidbu Aleksandra i Drage, Milanu su i pisali pojedini ministri i vojni zvaničnici u nadi da će on doći i spasiti situaciju. Ali uprko svim očekivanjima o njegovom povratku i tim pismima, kralj Milan se ipak nije vratio u Srbiju i oko pola godine kasnije je i preminuo u Beču sa nepunih 47 godina. Ali znajući sve ovo, zašto se kralj Milan nije vratio u Srbiju da spreči svadbu svog sina? Najpre malo pozadine. Oko juna 1900. je kralj Aleksandar dao dozvolu svom ocu da ga zastupa u pregovorima oko njegove ženidbe, pa je u skladu s tim kralj Milan 21. odnosno 8. juna po starom kalendaru 1900. otišao u Karlsbad. Tad su postojala dva Karlsbada, ali on je otišao u onaj u Češkoj, koji je danas poznat kao Karlove Vari. Čim je kralj Aleksandar objavio vest da će se ipak veriti Dragom Mašin, prvi koji je javio kralju Milanu o tome je bio ministar unutrašnjih poslova Đorđe Genčić. On je imao značajnih poteškoća da ga kontaktira jer je kralj Aleksandar ukrao šifre kojim su šifrovane poruke za komunikaciju. Šifre su postojale jer niste mogli javno da komunicirate o državnim poslovima. Čim je saznao za veredbu, kralj Milan je odmah telegrafski podneo ostavku na mesto komandanta aktivne vojske. Sad to deluje glupo jer što bi se povlačio sa vrlo uticajnog položaja. U stvari, to je bila poruka svima u Srbiji da se Milan nikako ne slaže sa sinovljevom odlukom, što se i videlo time što jedno vreme niko nije hteo da kralju Aleksandru sastavi vladu. Ali što? Pa niko nije hteo da se zatekne na mestu šefa vlade u slučaju Milanovog povratka, koji se smatrao 100% sigurno. Čak ni dežurni premijer za katastrofe Nikola Hristić nije hteo da je sastavi. Posle ostavke Milan se baci u razmišljanje oko toga šta da radi. Da li da hapsi sina, šta da radi sa Dragom, kako posle ovoga da oženi sina, da li će biti građanskog rata, šta će inostranstvo reći. Pored svega toga, on je volao svog sina jer mu je bio jedini preostali živi bračni sin i jedini Obrenović po muškoj bračnoj liniji, a u slučaju Milanovog povratka, kralj Aleksandar bi mogao da strada ili bude povređen prilikom međusobnog okršaja njihovih pristalica. Drugo, nije jednostavno da tek tako odete nazad u Srbiju. U suštini, kralj Milan je trebao da odradi ono što je Napoleon uradio 1813. kada je pobegao sa Elbe i otišao nazad vojsci. Napoleona vojska jeste prihvatila, ali sam taj čin nije baš bezopasan, jer vi idete pred naoružanu vojsku na granici. Možete da kažete šta sad, ja sam komandant aktivne vojske u ostavci, uradio sam mnogo za nju prethodne 3 godine, neće oni mene. Tako su mislili i pobunjenici u Timočkoj buni, pa se ispostavilo da ako date duple plate, iako komanduje zet dinastije Obrenović, vojska ipak hoće da puca. Pored toga, teoretski možete da popunite vojnike na granici ljudima iz Timočke krajine zarad dodatne motivacije. Slobodan Jovanović je naveo da kralj Milan nije bio čovjek velike lične hrabrosti, ali je ipak nešto trebalo da se uradi, pa je iz Karlsbada Milan direktno otišao u Beč da se posavetuje oko toga šta da čini. I to je ispala velika greška. U Ministarstvu spoljašnjih poslova su mu rekli da je odmah otišao u Beograd da spašava situaciju, oni bi ga podržali. Ali sad, pošto je bio kod austrijske vlade, Rusija će misliti da je Austrija uticala na Milanovu odluku, što će Austrijancima napraviti velike diplomatske probleme. Zašto? 3 godine ranije je Franc Jozef bio u zvaničnoj poseti Rusiji i sa Nikolajem II. Je dogovorio takozvani džentlmenski sporazum prema kome će se obe države čuvati status quo na Balkanu,
i neće se mešati u njihove unutrašnje poslove. Kad bi Milan sad otišao, Rusija bi mogla da to upotrebi da dobije nešto od Austrije za sebe jer bi tumačila to kao kršenje sporazuma. Posle ovoga je Milan pao u mešavinu ljutnje i tuge, pa je sinu poslao otvoreno pismo preko austrijskih novina u kom osuđuje to što je uradio. Pismo je glasilo: dragi sine, sa najboljom voljom ne mogu ti dati moje odobrenje za nemogućni brak na koji si se rešio. Ti treba da znaš da to što ti hoćeš da uradiš vodi Srbiju pravce u propast. Naša je dinastija izdržala do sada mnogi udarac sudbine, ali ovaj bi bio tako sudbonosan da se od njega ne bi nikad oporavila. Još imaš vremena da se razmisliš, ali ako je ova tvoja odluka, kao što kažeš, nepromenljiva, onda meni ne ostaje ništa drugo nego da se molim Bogu samo za otadžbinu. Onu vladu koja bi te posle ovako lakomislenog dela proterala iz zemlje, ja bih prvi pozdravio. Tvoj otac Milan. Ovaj zadnji odeljak je kasnije korišćen kao jedno od opravdanja za majski prevrat. Otprilike u isto vreme su vojni zvaničnici ili sami počeli da podnose ostavke usled neslaganja sa svadbom ili su bili uklanjani. Kraljev stric Aleksandar Konstantinović je sam podneo ostavku dok je general Đuknić bio penzionisan. Pešadijski kapetan Živojin Nešić je takođe bio penzionisan dok je general Vasilije Mostić sam podneo ostavku. General Mostić je posle svadbe preko austrijskog poslanstva pisao kralju Milanu da dođe što pre i da će imati podršku vojske i nakon svadbe. Za ovo se kasnije saznalo, pa je verovatno to uzrokovalo da mu se oduzme pravo nošenja uniforme. Stvar koja je kralju Milanu dodatno pomrsila račune o eventualnom povratku je bila i ta da je ruski car Nikolaj II par dana posle objave veritbe pristao da bude kum na svadbi Aleksandra i Drage. To je inače druga veza Romanovih sa Aleksandrom Obrenovićem, pošto ga je prethodno deda Nikolaja II, Aleksandar II, krstio i dao svoje ime. Sve ovo je potpuno utuklo Milana, a na sam dan svadbe svog sina je pisao caru Austro-Ugarske Francu Jozefu da, ako umre na njegovoj teritoriji, nikako ne bude sahranjivan u Srbiji. Milan se nešto kasnije stalno preselio u Beč, gde je živeo u stanu u ulici Johannes Gasse 16. Nazad u Srbiji, kralj Aleksandar je dopustio da se u malom žurnalu pišu tekstovi pod naslovom Vladanovština, nazvanih po prethodnom predsjedniku vlade Vladanu Đorđeviću, koji su žestoko napadali kralja Milana, Vladana Đorđevića i Jovana Ristića. Aleksandrova zamisao je verovatno bila da, pored vojne prepreke, dodatno ogadi kralja Milana i narodu, čime bi i kod njih stvorio prepreku njegovom mogućem povratku. Dodatno, pošto su odnosi sa Rusijom drastično poboljšani, ogranak ruske tajne policije u Bukureštu je preko pukovnika Grabova organizovao svoje tajne agente u Beogradu, Beču i Budimpešti, kako bi uvek bili obavešteni o Milanovim kretnjama. U Beču su se agenti čak uselili u stan koji je bio direktno preko puta kralja Milana. Početkom oktobra, odnosno krajem septembra 1900. po starom kalendaru, kralj Milan je otišao da obavi neki svoj posao u Bukureštu, posle čega su, radi predostrožnosti u Srbiji, pojačane patrole na granici, a ministar unutrašnjih poslova Lazar Popović je dao naredbu da se kralj Milan uhapsi ukoliko kroči u Srbiju i da se negde zatvori do daljih naređenja kralja Aleksandra. Aleksandrova zamisao je bila da ga zatvori u Knjaževac, jer je po njegovim rečima to radikalsko gnezdo odakle neće otići, a Knjaževac je pored toga bio i neka vrsta nezvanične prestonice pobuđenika u Timočkoj buni, što je dodatni razlog zašto se kralj Milan tamo ne bi dobro proveo. Kralj Milan uopšte nije svraćao u Srbiju, već se po obavljenom poslu vratio u svoj stan u Beču. On je tamo najčešće odlazio u hotel Bristol nedaleko od stana i svi koji su ga vidjeli su opisivali da je on tamo stalno pio i ostajao do kasnu noć ne radi uživanja, već radi pokušaja da nekako popravi svoju ogromnu udučenost. Jednom prilikom ga je jedan njegov pristalica i posetio tamo, pa mu je Milan rekao da planira da piše tekst protiv sina koji bi poslao vladi u Srbiji.
Međutim, s obzirom da mu je apanaža koju mu je sin slao bio jedini izvor prihoda, ukapirao je da to ipak neće moći da pošalje. Kralju Aleksandru je bilo u interesu da svog oca drži van Srbije, pa mu je zato uprkos svemu redovno slao apanažu. I na kraju stvar koja je definitivno okončala nade da će se Milan vratiti u Srbiju i nekako razvesti sina od Drage je bio govor kojim je kralj Aleksandar 29. decembra 1900. po starom kalendaru otvorio sednicu Skupštine u Nišu. Govor je bio prilično dug i u njemu su se između ostalog našli napadi na prethodnu vladu, gde je kralj Milan naveden kao uticaj koji ustav ne poznaje, a i kasnije je rečeno da se on za svagda iz zemlje uklonio. Očevici su rekli da je kralj Aleksandar rekao da su veće šanse da Pera Karađorđević postane divizijer u Nišu, nego da se kralj Milan vrati u Srbiju. Kralj Milan je u Beču pročitao ovaj govor i prema svedocima prilično ga je pogodio. Ubrzo posle njega se on razboleo najpre od prehlade, da bi na posledku ona prerasla u zapaljenje pluća, koji su pored srčanih problema uzrokovali njegovu smrt 11. februara, odnosno 29. januara 1901. sa nepunih 47 godina, tačno mesec dana nakon govora u Nišu. Ukratko, zašto se kralj Milan nije vratio u Srbiju, iako su ga zvali i očekivali? Pa nije jednostavno tek tako vratiti se nazad na naoružanu vojsku. Iako je bio vrhovni komandant vojske i imao dosta pristalica u njoj, Timočka buna je pokazala da ipak postoji šansa da će neko pucati na njega. Onda nije znao šta će tačno raditi sa sinom kad se vrati i ipak ga je voleo, a možda bi morao da ga hapsi, možda bi stradao ili bio ranjen u nekom sukobu između njegovih i sinovljevih pristalica i šta sve još ne. Onda napravio je grešku odlasku u Ministarstvo spoljašnjih poslova Austro-Ugarske, jer bi to štetilo njihovim odnosima sa Rusijom. Car Rusije Nikolaj II je pristao da bude kum na Aleksandrovoj svadbi, čime je popravio opšte mišljenje o njoj. Car neće bilo kome biti kum, zar ne? I na kraju, kralj Aleksandar je čistio vojsku od očevih pristalica, donosio je mere protiv njegovog dolaska i pustio štampi da ga blati, a i sam ga je u jednom govoru napadao.